kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kertong ke NPP na pentor krak konstituensi ubak Rocky Hack hakasi tok di yang katayo ulano senyang dekakor komputer sya kedor bars nong Lumshyiap. Hakani kesengila ya don ringkat lang working president ke NPP 14 pentor krak block committee urang bak snong bak pira secretary snong bat kidukot nong kit kam kasnong. Yo igri kiru na thai kamde da kabor ri baro ki kamde da kabor so orang basno kede ka ba kila ju nga bor ko chupu jing wai ki jing kam to kasno ka ba play track rat so play kala play ti but un ai kita kinong ai yang ini lengba ju pendidikan tu ini kaliru kolong ba lengba ju baro ki yo ya kini komputer te na ai ngo i baro ki nang kesa pang ki kam ki jam bagi ki ba ile Angin ada di komputer tang babon gini komputer kimlong, jadi di komputer kita tak dorimat, di kila sudut untuk ngikirmen bagani ka komputer kita temai ba ayam tak dor barsnong, in pedon kami ka apa office jong kecnong, namun tak kejing don kam jong kecnong ke mana lagasui, tinggal aku beli baroki, iki kam dikti jong pi, kejing temu jong pi, iba yat baik yat henti nang necek mat, beli dor kal lembar pi, kinyo iki met ku pai bakia, kenang bagi kam jong pi, kilang bejam.